Ubunge wa Buuri Mugambi Rindikiiri na uretia siasa batikaringanithia gisio kia siasa kana umbiringanithia nyana gisio kibinge bya Imenti nkurukina ugete na mirandi kathumba ya witi na mbere irethirite nende akibangaira ANTU bagisio kia Buuri. Ondi siasa cia utongori bwa thirikari ya kaunti ya Meru ngavana Faith Kawira Mwangazi wete mwaki Buruma ture na mubunge wa Buuri Mugambi Rindikiiri na ameneretia siasa baraba kuringanithia siasa yi Buru na ishigo mbunge kia Buuri KIAWE muno BAKIUGA tena Imenti ntukire Buru arianite na kio mwanka kaitene kao Tojama tutumira gwetu na tutumira rieto Imenti na ndambiria kwa Imenti nkethora nkete ya mutiania na mwegembe na mwiko na muturukana uriwe gwetu kwa nkwenda cokeria antu baba KUUGA Buuri ni Imenti na inende bakona Buuri ni Imenti BAKIUGA Rindikiiri atongeretie kiama kia bunge no tuke Imenti gikuona intongeretie bunge lakini ndo Buuri na Buuri statement inkwenda statement yumwa clearly ko wana muntu akigwatania Buuri na Imenti na siasa cia ngavana akiuria ARIURIA na bamonya batokumenyana tabakuria na kiri witi na mbere jona bunge keke Buuri Mugambi etariria muno bunge akiolota siasa barabo mumeneria mature na kiri witi bwanguwe ya tumete mambo safari ya maendeleo manto ya barabara manto ya roji manto ya stima manto ya security manto ya kithomo antu ba Buuri ibuije oma ni atongeria bariku bareo kana bareo pathiite mantu amaingi ndene ntura yetu ya Buuri oni rekondi yakwa iriwe barabara ituwekera lami na ratimau kilomita 45 ituwekera 4.5 kilometers ya lami ntura yetu egwitwa ya Timau town tuthikitie kuturathimire barabara ya kuma Kathiri mwanka kangaita wita nala school ya insurgents and talent. Kiripotera Weru TV kuma Buuri mbeta wa Kelvin Kimathi.